What a day to be alive and well, amen. Greetings to our pastor, first lady, our pastoral staff, all of our Hanuela, to our women and our men and our mighty children in the Lord. Praise God that we have made it to July 3rd, amen, of 2022. Tomorrow's never promised, but because our hope is in the Lord, every day after today is promised for us, amen. Our hearts are with our Tiai and our Vicente family this morning. As some of you know, we have lost that dearly. Our lovely First Lady, Sulu. So we are hurting with you, just like it says in God's Word. When one part of the body of Christ is hurting, we are also hurting. So we are with you guys in heart and spirit, and we are praying for God's comfort and peace to be upon you guys today and forevermore. Psalm 62, verse 5 and 6. Yes, my soul find rest in God. My hope comes from Him. Truly, He is my rock and my salvation. He is my fortress. I will not be shaken. Hallelujah. Let's continue to put our hope and our trust in the one true King of kings and the Lord of lords. Hallelujah. Please join us this morning as we just declare God's goodness and His mercy and His grace as a new day arises. Join us as we sing blessed assurance. Hallelujah. Praise the Lord. Oh
As we move to this next part of our service, Is Favoritism That's our hope. If I'm telling I will yell all of Fa'ailoga Tagata Olo Fa'ailoga Tagata e Atua moni ya Yesu Kristo. Ela na Fevaevaeaiga tala Paulo e tusi mo mote salonia. Ya, awo tanto te whānau noa pe o istangata e leise whāmai moe. Ia tātou whānau noa i o e tanga whānau noa. A ia tātou whānau noa ma le manatu lea e tātou whāmai moe ya Yesu Kristo. O mana whātou I laloina le oti ma le tunga mau e Yesu Kristo. E mauti noa ai lea le ola whakawau mo tātou. So mea le au tātou whewhe, au tātou o pole fua. Amu ia sua o lewa whewha I ma tātou e lima tātou. Au mo tātou lea loto toi. Ia tātou whamalosi, ia tātou ngā lue pia ma whamaoni. O nei aso ia o lea sau ia se tatalo mo tātou nei tai au. E ma nei ia pintou whaeto teo te tātou whatasi uma tātou, say amen. I also make a person tātou worship team just to get you ready and get you set up as we pray and seek God. God's presence is here, say amen. You believe God's presence is in this place? We are standing on holy ground. So let's utilize that holy ground and press into His presence. Tātou tatalo mai le tua. A o susu mai presidenti. A whawhau le tua nei taia. Mana tu natu I lona le lei e le sui. Manatu I lona whamaoni e le mamai. Hallelujah. Sometimes it takes a man. Ewe lava tātou te sāwa mali le manu le ato le oti. Tātou te le whiwhiwhi lawe I se mea tasi. Awawa whātasi o ia. Tu whātasi o tātou loto nei tai au. Tātou o whātasi luma le nofo ai o le tua. Sometimes it takes a mountain. La fuai o mana onga maua venga ia te ia. To trust you Awaya lofa tele Yesu ia te oima. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sometimes it takes a mountain. Yes, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sometimes the trouble seems. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes it takes a desert. To get away.
fesoasoani le tua. O e lava te fesoasoani, o e foi te whamalosia I mātou I lo mātou vai. O e foi mātou te whātalitali ai le atua I taimi whapenei. Mātou whātalitali ma le whamoe le atua. O e lava e te whamani e ina o mātou loto I mea le lei ma lava le atua. E ui lava e o mai a puapua ngā ma whaingatā. Awa mātou I loa le atua, awa mātou maua le manu malo ono o e Jesu Keriso. I lau lava ma liu I numo le sātau o le ngata I lea na e toi tū mai. Na e oti le atua. O le mele wa mātou I loa ai le atua o le toi Aisea mā losi o le oti. O le toi Aisea mā losi o le tunga mau. Awau e whātou I lalo ina I le mana o le ananga paia. Ma o le mea leo wa mauti no ai le mātou. Whao le tanga ma le mātou ola I whawawau. Ona o oe Jesu Keriso. O le mātou whalata lata tu le ia te o e tama. O mātou whalata lata tu ma le whātua tua tele ia te o e tama. Awai le aise mea mātou te mawhaia. Au loa ma oe Jesu Keriso. Ai whawhetai le atua awa e whai au oe mai mātou iau Aisea whasanga tau mai e mātou. Whawhetai loa lofa le atua. Whawhetai loa anga le lei tama. Whawhetai mea uma lava we whai a moi mātou e meisa lau ulotu le atua. O mātou tau nu mai foi le nei māsina fau o le nei tau sanga. Dato le loa le atua e leo se poto, e leo se ata mai, e leo se malosi, a oe lava malawa nganga paia, o e tai tai ai ma le manuia lau whanau, e o mai le nei lava aso ma le nei lava I tūla. Haftai lo whamaoni le atua. Haftai lo alofa muti vale e le mawai lea, e fōu I tai a uma tama. Aftai lo whamaoni, lea tupulanga ma lea tupulanga, e le liu lava o e tamao ana nawhio lea so e o I le whawawau lea tua. Au le mafuanga na o mātou o mai ele nei tai au lea tua. O mātou u whare lalo ifo lo manu lea tua e tā puai atu ia te oe. Whafoi atu ia te oe le mi inga lea tua, a wae te tau ia te oe tamao. Tuina atu le mi inga ia te oe a waulo e sa ili e tāpua I atu ia te oe I a nganga ma le whamaoni le tua. O le mātou te talo nā le nei tai au le tua I e talia mai le tau langa lau whanau. Whātasi mai lau fio le tua. Aua lava nei tu la Fa'ailoga I mātou. Aua lava nei a veseina le mana o loa nganga paia. Aua lava nei a veseina le oli o I tanga le atua, lau whaola tanga le atua. I a mātou tu maua I pea, I a mātou fina finau pea le atua. I le tatalo, I le anapongi, I a tu mau I lau upu le atua. Aua mātou baba ai atu le atua. I mea lo tu tupu I le nei lalolani. O le ata leo mea lo tu lai ma whamanatu mai ai mātou. Ua whaito toa lo toi a fio mai. Ia la lea o nei mātou toi Fevaevaeaiga. Ia mātou whamaro losi le toa. Ia mātou tu mau pea, ia mātou whaia pea lo fina ngalo le atua. Ai aua lava ni whaia o mātou loto tama. Alo foi nei tai ao le atua, ia whamangalo mai le atua. Ia I mātou ma lava le atua. Whamangalo mai o mātou a masala. O mātou soli tu la fono. O mātou a mio le anga le atua. So se mea, so se ngai o inga le atua e te sila pia e le tusa ma lo fina ngalo tama. Wa mātou whamau lalo atu ia te o e tai ao nei ma whape atu le atua e alofa mai. Whama ma whama ngalo mai ai mātou le atua. Ai mai se le atua o mātou loto. Mea mātou te mawhau iai le atua. Awai peo na wa wina le se me sili o na fa o le ole I o luma e peo mātou loto o Aisea na te sue ina o ana o oe lava Jehova o mātou wha pēra tu ele nei tai o le atua Ia whaia se loto mama Ia wha fou o mātou mawhau le atua Wha fuesia mai o mātou loto le atua o mea mātou te manatu iai tama a nganga pa ia fufulu mai
tafi Aisea le tua ia winga le anga a mio le anga manatu le anga le loto le loto fa maolunga le loto fa fiapoto le loto le tua le tu samalo fina malo le tua o le mato tatalo nei taiao ia toi faia se loto mama le tua ina ia mato I loa I oe malau fina malo le tua ke soani mai le mato vai le tua tasi mai pēla wa fio tai oe mai e soani tama ala foi nei tai au e sila fia le tua le o mai alo whanau nei tai au tofu sia I mato mamana onga ese le tua Au mato tali tonu le tua e le la watu nei mana o ngā leman e sila fia wai o e la mete I loa mea una le tua e le aise me lilo I lau sila whanga le tua. Ai pau le tama, o le mato whatua tua atu ia te oe. Ua na o oe o le tali o mato mana o ngā una le tua. O le tatalo mua le tua, ia whatupu te le ina le whatua tua tama. Awai au noa ma le whatua tua e le mawhai o ne e fia mai le tua. Au le tatalo na nei tai au I to tonu lotu ma nei e ka le sia le atua ia matua whatupu te le ina le whatua tua ina ia matou whamalo losi ai ina ia matou tu mawai pēra ia te oe tama. So ani mai le tua nei e ka le sia ma matou I fonga nei aso. O le tatalo au alama nei whaia se mei le poto ma le ata mai ma le malosi le atua. Ai a whaia mea umai le taita ingo le anganga pa ia le tua. Ia o ngā totonu le mu o Iesu Keriso le nei e ka le sia. A vea nei e ka le sia o se e ka le sia e matatau moni ia te oe le tua. Se e ka le sia fia e tapua ia te oe I le anganga ma le wha maoni. Ia whatupu ina le tua le oli ma le mai le ngā le tua. Mato te o mai ai e whailau fina ngalo e leo se avenga e leo se mea ki ngā inga I se tangata. Ai mato te whaia nei mea uma ma le oli a wai whai mai o a whionga paia o lau oli o lo mato ma losi lea. Talo ai le tua ia whatumu ina I mato I le oli. Ea lofa ma le fine mu le tua. Leo ina I o mātou loto o mātou mawhau. A whai o mātou hui foi pua ngā mawhai ngā tā le atua. Ia maua le loto tele. Maua le ono sai le atua ma le whapale le atua. A tonu o nisi a me whamalo si ai le mātou whātua tua ia te oe. Mātou tatalo whātanga oe le atua. Ina ia whaia se ngā luenga matau tia I to tonu o mātou o langa I o mātou tonu o ia pua ngā ma whawhita uli Ia mātou matua I loa I o Iesu Keriso ma lo ma malu ma ia mātou I loa I o ngā luenga matau tia le tua Ki Efeso soani mai tama A tasi mai pea oe a nganga pa ia Haua lava nei tu lafo I nai mātou le tua Alo foi le nei tai au. Poto lau whanau le tua. Alo iai foi le whamono anga le tua I o mātou loto. Ono lo balau pa ia le tua I le tina po le whale tua po ia sulo o ke seti le tua. Kaltono I eise mātou loto po se mātou pule whai. Awai pule au lava oe le tua. E le whaia foi so mātou loto e whaia lava lo fina ngalo le tua. Au le mātou tatalo nei tai au, ta mā whamolmolo. Ia wha maise atu loa ngonga I lunga. Le sunga le whaiwhi au ia uni le tua. Ai maise foi su Ellen mai losa mai whanau. Pa io a inga le tua lo tangi mai ana le tua. O le tatalo I o atu o whamawhana whananga I lunga I lato le tua. Au lo upu amu I e whanua noa. Au ai te whamawhana whana mai ai mātou. E leise mea o ngā, no nei upu mai asu. Au ta māmo I mātou to tele roto toe. Ia whamalosia pēr mātou I le mātou tua. Ia mātou te patau lai a te oe Iesu Keriso. O oe lava e te wha ato tua ina, mataita ina le mātou whātua tua le atua. Ia whamanuia, ia iuni mai whanau le atua. Ia I peloa lofa maluanga le lunga ia I lātou tama.
Sao uninga uma mafuafuanga uma le atua ia yailo file mu le atua. Ia o ngā tutonu le mu o Iesu Keriso. Ia maua luna lovi inga I mea uma lātou te whaia le atua. Pala mātou talo si o mātou tina ia maua suna no fuanga mau le atua. Na ia whamanuia le atua ia mātou. Uma lawa I lau e kāne sia fo I le atua. Talo tama ia awa nei. Whate ia mātou I mea whape nei. Awa o mātou I loa, Iesu Keriso, o oe lawa le taula o le mātou whamoe. O umana saunia le whaolatanga I oe Iesu Keriso, mo I lātou uma, ua whātua tu atu I ate oe. Te talo le atua ia whamanuia mailo e kalesia nei aso. Anga leilo mātou sauninga foi le nei tai au. Se taimi foi o le a mātou talia I le whamantunga nei tai au le atua ma le anganga pa ia. Wa mātou tatau a fio mai o e whapaia I le nei sauni. Ia mātou whaia I le awa ma le mi ngau ia te oe tama. A wao le toto ma le tino lea, ua maafua I le whaolatanga, lea wa mātou fia ia I le aso nei. Taimi fo I whaia le sauningo le baptisonga le mai le atua. Ia iai loa nganga pa ia I lunga I lātou uma ua whaia lea filifilinga le lei le atua. A vese le fefe, a vese le popole. Ai whātumu ina le whātua tua o nātou lava lea whailoa atu laulangi ioe ua au whātasima o Iesu Keriso. Ia whamanuia le atua I tūlanga umo tutoe nei sauninga se taimi mātou whalongongo I whailo upu whātasima I lawa fio le atua. Ia mātou whalongongo tangata poto auna al whalongo ia ana mausiusta ia I le atua. Ona mātou manuia I le atua. Se tasi o lo fou Asia si mai nei tai au le atua iai lo whamanuianga iai lātou. Le ngata I le lunga le ea le atua a whai e fōfo I lātou mai moa mai nei tai au. A nganga pa ia manue atu le mano loa nganga pa ia e whamanuia iai lātou umalawa le atua. Le tatalo le tama o mātou whaia ma le whātua tua tele ia te oe Iesu Keriso o leo lo iai le pule I le langi ma le lalo langi. Tu mau ia te oe le biinga. Nei maso umai o I le whaavau lava. Amen. Amen. Hallelujah. God is good, church. All the time. All the time. God is good. Ia le tua nei tai au. Ia, te loa tātou o atu seisi vai na tau o tātou saunina. Ala o atu ai e whionga ti Iakopo. Ia mo tātou fua I nei tai au. Whamani mole lava. Sauni lau fua I nei aso. Ia, e le tau whailo atu o tō mana lama upo le tua. O lau fua I whailo loto mania o lau susta I le tua. Hallelujah, Fa'ailoga leilo ususta I le atua e te manuia, say amen. E le mawhainga se le upo la whionga pa ia le atua. O le mea e te luluina, o le mea whoina e te sele. Te leo whai atu lai te leo no tupe. O le mea tauna lului lo whai, o lo whātua tua e a mata lo loto, say amen. Whai wha leilo whai lo loto, ai sao I e te manuia I say amen. Ai o le ale ke leo lo foa ia I le sao tori I e laiso naonga. O mea le mawai I le atua o lo roto le whai e lo foa I nei tai au. So mea lana le kalesia whai so roto so foa I le mo le atua nei tai au. E tu sai ma lo roto malia ma lo roto tātua tua I le atua. Mo tolo iai le live stream in nei tai au. You should have access to be able to click on the link below and give online. We just want to say thank you for partnering with us. A lot of you who have been faithfully giving, thank you for partnering with this church. And we pray that God will bless you in your giving this morning. Ia whamanuia mai le tuto fo I nei tai au. Ia ai tuatu lava nole sunga ia Rafaele. Ia ante sau ia se te talo mo tato fo I nei tai au. Yes, God bless you as you give this morning.
It's good to be in the house of the Lord. Say amen. Praise God for His goodness and His faithfulness. I'll tell you their joy when I look from the Maoni. I fight that to my side. Name tie our folk. They need to also know what name. Say amen. Well, before now, they tell someone. My Lord, I will find my Lucy. My Lord, for the son. I will love it. I will two of them. I will say amen. Tolu ya ulo mandia pea unto umai the lo for the Atua ya so top for you to tell time go out no I to my the Atua say amen also fa pe we wa no I to my the Atua ya tanto tell my about to ya te ia ni ma awala nei fa mai mo le no say amen ya fa ma te tau wa no ya na mai tu spaia fa ma te tau uma no e te sawa e ave ni mai the Atua tu ai lo loto Atua fai malo loto Atua malo pia but thank you for being here this morning. Greetings to all of our family and friends here at Midway Salmon Assembly of God. Thank you for making yourselves available and being here this morning for our Communion Sunday and Water Baptism Sunday. We praise God for His goodness and His faithfulness. Amen. I also want to greet all of those who are tuning in this morning. Thank you for being with us. For all of our normal live stream folks and those who are maybe tuning in for the first time, we want to greet you in the name of Jesus, and we pray that today's service will be a blessing to you. Famalosi uku famalosi leita ao e ala le afio Fa'ailoga Tagata ya. O lero au pa'o tato series I tuse Iakopo e ona iai tato au tu I le leita sama ia vea tato matangate ana I le uko le Atua. E la o mai tato fa'asolonga tuse Iakopo lona tau Fa'ailoga ya na le sua I fatasi. Na tato faitau mai fai uko mua se o le Fevaevaeaiga Iakopo lona tau Fa'ailoga. We're continuing our series this year based on our theme, be doers of the word, not hearers only. And it is our book study on James. And so today we've completed chapter 1 and we are now beginning chapter 2. So we're going to be looking at verses 1 through 9 of James chapter 2. If you have your Bibles, please turn there with us. James chapter 2, verses 1 through 9. Ya, so Faitau le Fevaevaeaiga mua, amata mai le Fevaevaeaiga. Na nei tato Faitau nei tai ao, a Fevaevaeaiga maua, balau mai bihia le Atua. Iakopo e lua, Fevaevaeaiga mua, amata mai Fevaevaeaiga. Le tato Faitau patasi I hana pasa mua. Faitau ia.
my brethren, do not hold the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with partiality. For if there should come into your assembly a man with gold rings in fine apparel, and there should also come in a poor man in filthy clothes, and you will pay attention to the one wearing the fine clothes, and say to him, you sit here in a good place, and say to the poor man, you stand over there, or sit here at my footstool. Have you not shown partiality among yourselves, and become judges with evil thoughts? Listen, my beloved brethren, has God not chosen the poor of this world to be rich in faith, and heirs of the kingdom which he promised to those who love him? But you have dishonored the poor man. Do not the rich oppress you and drag you into the courts? Do they not blaspheme that noble name by which you are called? If you really fulfill the royal law according to the scripture, you shall love your neighbor as yourself, you do well. But if you show partiality, you commit sin, and are convicted by the law as transgressors. God bless you in the reading of God's word this morning. Atua, ile faita wino lo na fiona pa ia le nei tai au te fia talanoa tu sem tau pe whapea o na whaupuina ia whaitete ile Fa'ailoga Tagata. Ia whaitete ile Fa'ailoga Tagata. Beware of personal favoritism. Beware of personal favoritism. As I mentioned in the beginning of our series, James is a very practical book. The goal of James is that we practice what we preach. He wants us to live out our faith with consistency and genuineness. Our lives should reflect Christ. And so one of the ways that James addresses this issue this morning is by dealing with another problem, not outside of the world, but within the church, and it's the issue of favoritism. Te lo o mana whailoa atu se taimi mua i le amataino tātou series i le tusi leo Iakopo, o se tusi e tele lona talanoanga i le whātua e ta tau o na yaini ngā wenga. O le whātua e yaini ngā wenga, o le whātua e mate. E le labalalo whapea mai e yailo whātua, ai ta tau na yaise mea e loa ai na ia te oe le whātua ia Yesu. E ta tau o na yaise suinga. E ta tau o na yaise mea e le ngata o le tātou tautala ai a tātou sabamani ai. Awai pe o le tele o taimi o tātou i loa tangata ua popoto le upo le atua, ai le loa whātino le upo le atua. Ai lea la o to e sanfo Iakopo tae au, nei tele o onga Iakopo le la tātou mawai ai, o mea whaingo fie, o mea manino lava, au lo tutupu pe i tonu o le Aisea. Ma le pawhita auli la leo lo tala noa Iakopo tae au nei, o se Aisea, e tumu i tangata whamei whātua i le tua, ai Fa'ailoga Tagata. Tai ala nei whamei apostola Iakopo, aua lava nei Fa'ailoga Tagata tātou. Na ma le isi lea mea o whai mawhaalawe lawe i to tono le Aisea o le tātou Fa'ailoga Tagata. A sue ko le ale wingo le upu le Fa'ailoga Tagata, o se whainga le tonu, pe tātou whaaloalo atu ai se tangata e te fia iai, mai alofa iai, ai e se ale i tangata e te le fia iai, e te le whaaloalo iai. See, the issue with favoritism or partiality, those two words go hand in hand, it's the practice of giving unfair, preferential treatment to one person or group at the expense of the other. In other words, in layman terms, it's someone who practices favoritism treats their favorites differently from the ones that they dislike. And we may think that this is nothing.
But can I tell you that today, if you look in our churches across the world, that this is truly an issue in the church? This issue of favoritism? Atua se isi upu lea, o le Fa'ailoga Tagata, o le alofa whapito. O lo alofa I tangata e te fia iai. O lo alofa whapito e tangata e mau ai o mea. Ai ke le alofa I tangata uma, le la fermentus e Iakopo, e le se mea lelei, e le o se amio, e tatao na aliali totono le Aisea, o le tatou Fa'ailoga Tagata. Favoritism may not feel like an issue to you, but let me help you understand more what favoritism is. Many of us fall into it because a lot of us, we judge people by how they look. Right. We judge people by their style. And you can tell. If you look at your friends and the people that you're close to, oftentimes there are things that you connect with. We judge people on whether they are famous or not. How do you know this? That's why we have social media. We want more likes, and if you have more likes and you have more viewers, then you're popular, and then guess what? Everybody wants to be part of that gang or clique. See, we judge people on how they do things. We judge people on what kind of house they live in. If they live in a good house, oh man, they must be good. If they pay a mortgage versus renting, they're better than the guys who are renting. Those guys that live in a house versus an apartment, those guys are better. See, we judge people based on our preferences. And we may say, no, I don't, you do. We judge people on the cars that we drive. If we drive a small little car, oh, maybe they're not doing so good. But if they got a giant SUV with 20-inch wheels and dark windows, oh man, that's a blessed person. See, we judge that. We don't really sit here and think about it, but let me help you. All of that is part of favoritism from within. We judge by what people wear. Yeah. We judge by ofwe fai tangata, o lala kaukala, o le fale ngofu ai, a fai o le fale le, o le fale kasi, e vavaai le kangaka lea, o kangaka manguia, a fai o le ngofu le apartment, pe e vavaai mawalalo kako. Si o le mea ngai ka o le Fa'ailoga Tagata. E le ngaka I leo le ka vale, a fai e kesi pasi lis ka ngaka e le Fa'ailoga ka vale, ma mangaka le ka ngaka e manguia lea, a le manguia kesi pasi. O le Fa'ailoga Tagata. And it shouldn't happen in the church or the body of Christ. Because at the end of the day, when we come in here, whether you catch the bus or drive your car, whether you have a good job or a low job, even if you're working at McDonald's, at least it's a job, it doesn't matter where you come from. Favoritism should never be in the church. Amen. E lau whamalosia koe mesia tina ta nā matua. O le Fa'ailoga kangaka. O le kangaka I sau mai kukuila. Ma kangaka I sau mai kuku. Le lau e aka mai langa wai lua. Si e ke Fa'ailoga e hei si mga kule kangaka kukuila. E makikiwa ngai kangaka I pōmu. E mo whai kusau. Ai ei loa. E le anga mea ngā. Langa ngā wai e Fa'ailoga Tagata. Po pōmu masawai po kukuila mamangua. E le eisi a whaimo mea ngā. O le mea kāua, o ka ngaka ua kasi uma I lalo le atua. E le sili kukuila mamangua, e le sili foi upolo masawai. E tasi uma tangata e o mai le atua. Mea langa I whaikeke na o kālesia. E le koe fia whaalongo whapese si e, ai foi sau mai I. La o le anga salanga, o le Fa'ailoga Tagata. Can you say amen? Ako ke ika mai, o loo le atua. Langa o leo fe sosoani mai a nganga, o le isi lea me tauna whamamai tātou, o le Fa'ailoga Tagata. A e sau tutonu le kālesia, awa koe vavaai mago luma o Is Tagata. Awa foi vavaai mago lalo o Is Tagata. Tasi uma tātou I lalo le atua. Awa foi le apea whapea o le kofi lea ma le kofi lea. E nei ase au ngā o kofi uma ia, pēr whai le whamaungi le tua. E le ka aua la le kofi. Ka aua lea le whamaungi le tua.
Tanga leo lo tātou Fevaevaeaiga ma ngai tele le tau noanga leo ma le whātai tainga leo o tū mai Iakopo. Whamei awhai ei se taimi e Fevaevaeaiga atu oe o ulu whale mai se tangata o lo tele mama i ona lima. Le ngata e leo tangata ia, whamei e whai ona ofu e pupula, say amen? Leo ko mea pukai au nge e whio loro mai kangaka i ofu pupula. Ai whamei lai a, whamei kala, ai umala ia ai ulu whale mai malea, ma kangaka ia. Kangaka makiwa. Kangaka e masa e sai se kulou lama i aonga la ei. Ai whamei lai ia, ngai alu waku le e whapea, ia, sau oe lea pupula o ofu. Sau e mofo i mele pupula i uma ofo kangaka ia. A oe le masa e sai lo ofu, whamei ia. E leisa no mofo anga whamei ia, kui ole. Ai le whamei ku o le whamei ia, mofo i me ku ai o hai. Ue papa ai ai mele o whai. Ma lia ia le kalo ia ko whamei lo. Whatever avea e o ko ma fama singo o le ana ko mangaku. Have you not become judges with evil thoughts? Amen. When we start to distinguish people based on their class, based on their race, based on their culture, their ethnicity, based on anything that causes friction within the church, I want to encourage you this morning, Midway, Samoan Assembly of God, it is never to be in the language of our mouths, those who profess faith in God, we should never ever speak of, this is my favorites. There are no favorites in the kingdom of God. Mea lana le kalesia, awa le tātou Fa'ailoga Tagata. Say amen. Ma le upu whamalosi na nei tai au, le la tātou Fevaevaeaiga, se o le ama skala leo se mea le ama i rumo le tua. Ai Fevaevaeaiga le whai upu mua na, e a matan whaitau, wo usoi. My brethren. I bring that up because you need to understand the audience that James is speaking to. The only people that he refers to as brothers are his own people in the church. Whameo usoi, ele keke ia kaufole usoi, walanga kaule usoi e Iakopo, langa audience leta la noa Iakopo o le Aisea. Mea lana whameo usoi, atu seisi tu le Aisea Iesu Keriso. Whameo le isi lenganga, awa tote Fa'ailoga Tagata, say amen? Ai whaalonga le upu le whamei ilo o tō tā ofi I le mata upu o le whātuatua. I lo tā ofi. Listen to that. My brethren, do not hold the faith of our Lord Jesus Christ with partiality. What does it say? This is what he's saying. You cannot hold faith and show partiality at the same time. You cannot hold the faith of God and show favoritism in the body of Christ at the same time. If we put it in other layman's terms, it's simply this. Faith and favoritism do not mix. Faith and favoritism do not mix. If you profess, this is something that James always uses, a conditional statement. If you profess faith in God, then you should not show favoritism. Ele tu so le upu le whaungai whamei awane ia o le tangata e ta ofi le mata opo le whātua ele ta tau o na Fa'ailoga Tagata a tu seisi tu ele ta tau le tangata ua whai atu matau tino atu o te whātua I le atua o na Fa'ailoga Tagata. Langa o lea ele o whakasia na o le whātua ma le Fa'ailoga Tagata. Ele fe filoia mea na o le whātua ma le Fa'ailoga Tagata. Say amen, church. Amen. Ele se esha me ye lua. Me la leo lo ku me ele tesle Iakopo ya te oi mau. If you profess faith, favoritism should not be in your context and language. Yeah. Ta ua te lele au le ai o le Fa'ailoga Tagata. Yo no sai mai la nei tai au. Tolu nei le ia fia tufa. E tani ele fesiri leo. Aisea le ngai Fa'ailoga Tagata. Three things that we're going to go through that will help answer this question. Why is favoritism wrong? Well, I can say that maybe some of you grew up in a family where you have a lot of kids. And maybe some of you may even know
of who mom and dad favored more. Amen. And those of you who weren't the favorite child, you probably feel the pain of being left out. And we're going to look at that because it's real. It's not something that is new to the church. Because when you go to the Bible, you're going to see that Isaac and Rebekah also had their favorites. When they had the twins, Esau and Jacob, Isaac favored Esau. Rebekah spoiled and favored Jacob. So this is not a new issue. But that same feeling that you feel within the family is the same feeling that we as Christians also feel when we start to show favoritism to one another. And so the first thing to answer, why is favoritism wrong? Aisea le mele ai le Fa'ailoga Tagata. Mua o le Fa'ailoga Tagata e le mai le Atua. Kato a mata mo mo le Atua. O le Fa'ailoga Tagata e le mai le Atua. Favoritism is not of God. Let's just start right there. Favoritism is not of God. The Lord of glory himself shows no partiality. E o lava I le ali mamalo le Atua e le Fa'ailoga Tagata lava o ia. Paventa to ilo. Deuteronomy lona tau pesulu. Fai o pesulu malfitu. Feme awa o Yova lo to Atua o le Atua o Atua ia. O le alii o alii. O le Atua sili sili. E mamana o ia male matautia. O le nate le Fa'ailoga Tagata. Manino lava. It's clear when you look at Deuteronomy 10:17. For the Lord your God is the God of gods and the Lord of lords. He is the great God, the mighty and awesome, who shows no partiality or favoritism, nor does he take a bribe. So right at the outset, he told the Israelites, look here, I want you to understand that I, God, I show no favoritism. In other words, God doesn't have favorites. To God, everybody, no matter what class, what race, what culture, what identity you have, everyone is one under the sight of God. O Samoa ia, o Mexico ia, o Maua ia, o le Makiva lea, o le Kangaka o Auina lea, o le Kangako lea o Auina lea, o le Mamaai ngā Faletino, a le Mamaai le Atua, e tasi umatato I lona sinama. Mea langa whamai le Atua ia e loa, o ao le Atua o Atua, o le ali o ali, le winga tau whamatala tu ia tewe, langa iai isi Atua pepelo, e ai isi ali pepelo, e kauma whai e whasese ia te oe, e whaatanga, le alofa whaapito, whaatanga, le Fa'ailoga Tagata, ai whai mai le Atua, ia o tō malam lamba, o ao le Atua o Atua, o ao le ali o ali, o te le Fa'ailoga Tagata. Ia ngai ka ua aila, ai whesini mai lea me lea ngai, langa ele whai le Atua. E le Fa'ailoga, ke no e anga Fa'ailoga, ngaka lea kua e lea winga mai kua Yesu. E le Fa'ailoga ka ngaka le Atua. Langa ai baba ai la ia isi mau ngai la ro for su walu su ia fa me ele ta lia fo ia se tau o le na te a fa masino ina ma le wa mo le wa matu oti ma le fofine wa oti la na tane o le alofa atu I le tangata ese si o vaenga ia tonu o matu o tangata I o matu oti o fofine wa oti la na tane ma tangata ese I le baba ai o tangata yutaia la to baba ai ma walalo ka maka ia ai le whamai le akua, o ako le atua tangata o mana. Tangata o matu o oti, tangata o oti lato, whawhine o oti lato o tane, me le ngata I lea, o tangata ese, me ia I loa, o te alofa ma o te abatu ia te lato, mea umalava atoa ma ofu Aisea, nei o lenei foi, ia o to lalo lofa atu I tangata ese, a wā na whaifoi o tō ma, tangata ese I le nuu ai popito. Ma ngai ia I le whamanatu lea, a le atua ia Israel. Langa iai ni so tātou e o mai lor whaokakamu. Nga kako whapela ia, o sili aku kako. Right. Ai ngalo iai kako, nga iai fwoi kaimi ngā ula vale kako. Nga iai kaimi nga iai kako le lo loko le angasanga.
Mela nga asau se kanga ko e vai fa pe. Se o le vale ko lo us kamale. Awa nge ngalo ya ko e fa me kus pa ia. Nga we fa masimo. Nga we Fa'ailoga Tagata. Awa ke popole fua. Ia ke fai fua nga kala le sila fia le apua o io le fa masimo sisi. Mea la ngai le kale sia. Mano lo awa le fai fua kangaka. Awa lo kai kasi kau sanga i loku mai ai. Pe kai lua kai o na sila. Fai kali ai la kai awa ngai le kua. Le sila fia le kua. Ai lai se mea le akako. Le ane mawai. Ai se mea. Ai kalia le akua o ia le sila fia mea uma. E ko e kau ia kangaka ia. I lana awa nanga le tua. A oe ia. Sama o nia o le tua. Kele veo o e whamaungianga. Tanga leo se upu o le upu le atua, o le mea ke luluinga, o le mea mai ke sele inga. Mea langa, a ole koe Fa'ailoga Tagata. E oe whapea ngao, ngō upu e ke whaia no, nanga i oe kako mafau whau. O risi le me o kupunge, e kaune, it's not as obvious now. Because some of us, let's just be real, we show favoritism subtly. Yeah. Meaning hidden. And we're going to address that at the end. But again, God doesn't show favor. He administers justice for the fatherless, the widow, and He loves the stranger. These three categories here, God often mentions it. Do you know why? Because to the Jews, these two people, they look down on. They look down on the fatherless. They look down on the orphans. They look down on the widows. And that's how it is. Because you remember the story of Ruth? Remember why Naomi didn't want to go back? Because she was a widow. And she told Ruth, don't come with me, I'm cursed. She even changed her name from Naomi to what? Mara, which means what? Oh, I'm a sad, depressed woman. I'm a cursed woman from God. Why? Because that was the Jewish context. And that's why God uplifts and He tries to tell Israelites, understand this. I am the God of all gods. Meaning, don't listen to any other lie. I am the Lord of all lords. What does that mean? I show no partiality. Therefore, if I love the fatherless, you love the fatherless. If I love the widows, you love the widows. If I love strangers, you love the strangers. Why? Because at the end of the day, don't forget, you are once strangers in Egypt. And sometimes when we come to church and we get saved, we get all high-minded and all high and mighty, and we think we're better than other people. But Paul reminds us, God reminds us, Peter reminds us, don't forget, there was one time you were running wild with all of the people in the world. Yeah. But praise God for His grace. So what does that mean? Don't think highly of yourself when you compare yourself to others. Yeah. Stay humble. Okay, ngalo Iakopo, alo lo fai kanga ese. Nanga o ko foi au mo foi ko pico, ma fai o ko ma kanga ese. Awala ni mga ku fa mo lunga tato. Alu pele lo to ma la se me. No e tato lo le Talalelei o ma sane tu se nga menga school. Talalelei ya pe te ru mo ko ne lio. Le la to ma fai fa ko pu wa tu lava. Ko na lio tangata o le tangata no ese. O fika. O tai o au tau to selau. Awala le ngalo ya te o le tau fai whakatala o tangata nu ese. Awala le ngalo ya te oe. Le oe o le tala Yesu ma Samaria le fine Samaria. Ino wa whai atu Yesu o mai se vai o te inu e lea tala le fine. E le Fevaevaeaiga. Na mea Samaria ma tangata yutaia. Si o le mindset ngā tangata yutaia. Ai lela fa mai Talalelei ai fai tau ai fa mai o ia le aso lo no fu Petero ai fai no miti mai na o ai tu le fali fa mai o le ie o sau la le ie ai tu le ie le fa mai o lo ku mo I mangu malapa mangu vai fa mangu fe koloi so se mangu e mau la la lo mau I ai fa mai la o fa lo tu nei Petero feta lai mai le tu fa mai tu ie lunga fasi mai o ke ila Petero. Okay, Petero, nanga papaya tu Petero, oi sole. O mangu ia le kongore ie, le filo e foi mangu e sa. Nanga mangu ia foi mangu ia tu se le tiko mtutu no na feta lai le tua. Awange I ko ka mafai mangu ia la mai sa e ele rei. Ai le papaya tu Petero, e ai mangu ia le kong ai le o fika lai mai leo fasi mai. Fa kolu le na fai aku. Ai fa mai ka le Petero le ai le ie. E sa ia ke oranga ngai filo e mamanga e sa o pa ia si o le na tua nga fa yutaia o le anga nua nga fa yutaia o le mea na o ina ila to le ai tu ia Petero
Ai whalongo na o le Talalelei Atua, whamai atua ia Peteru. Awani e no fofua ma whaasa mea ua o wha mamaina. Alongo le Talalelei Atua, awa e ke whaasa fua ia mea ua o wha mamaina. Kusa la lale malamlama Peteru. Ai uma kongu al Talalelei Atua, ai kui a koloma al whaikoa. E ka kala mul whaikoa o au auna o tangata leo Cornelio. A mei tala au auna ia, ua mato o mai. Ua wina mai mato le mato matai. E mato o mai e ami atu oi. E whamei lo le talo le hanga pa ia Peteru, ami. O matangata ia, ioe o wala o wina atu tangata ia e aluatu ia atu. Whamei la talo aluatu nei la ia Peteru. Ulu fale lea a Cornelio. Whamei la mea mali e ulu fale atu. O lo ngofo mai Cornelio, o lana ko lua, o lana whanau, yama ama ainga, yama le ngua koa, o kumu mai le fale. O whake ia la Peteru. Ai whamei la le tala Peteru, pa longo iei, langa lea iei le natua kuaia Peteru. Whamei Peteru ia Cornelio, e kei no oe samea le yamako. E ke malama ea e le mawhai o ngā filong I ka ngaka, iukaia ma ka ngaka anu ese. Ai ui lea lewa o sao o ngawai, o ngale kai ingo lea nanga pa ia. Whesini a kolom Peteru, se whainga mai la po le ale meo e awina mai ia. Si o ka ngaka le iei le mindset o le Fa'ailoga Tagata. Ai lela ngofo I ai whamakala tu loi Cornelio se ngai eise asu na o tatalo ai ko ana kongi. Whamea o ana kongi ma tatalo, o wawa ai atu I le tangata, o lo tū mai, ma ona ofu e pula. Whamea o whai mai le tangata le ia te au, I e alu atu o le whale lei, o lo iei le tangata I ngoi a Peteru, I e a ami tangata na e sau ia te oi. Si o le wingo le whantaranga, o le tangata leo Cornelio, e ui na o le tangata nu ese, ai whamea leisi lenga ngai ai, sama tau tangata lei le atua. A paule le menga misi e tamā loa leo, o le whaolatanga ia Iesu Keristo. Lea la wa nofo nei Peteru, wa whaalongo atu nei le Talalelei Cornelio, ma lia I o le whamtalanga ngai whe mo le wheo petonu sulfa, whe me ona whai atu leo Peteru ma whape atu, e moni, ua oi loa e le whailonga ina tangata e le atua. We whalongo iai. Lea la whua malama Peteru I lona miti le mawhai. Langa lewa saoni le atua. Awa le ngalo ia te o tangata iutaia e ngaka I ka ngaka iukaia whaolokanga le atua. A lewa saoni e le atua Peteru e le ai, e le ngā mooko au le whaolotanga e mo le lalo langi atua. Nea la nganga mata I le miti lea, lea whatua malama lei Peteru, o le winga la leo le miti lea, awa le wha sāhua tātou, ia mea ua whamama I le tua. Nea la lea na la unga I lo Peteru, I le a inga leo Cornelio, whameitus pa ia, ua lato talia ina le whaolatanga, ua papatiso ina lato le mana, o le anganga pa ia, le ngata I leo lato papatiso po le vai. Au le whesini, Aisea, langa I le Fa'ailoga Tagata le atua. Ia le na kau mawhai au so. So le. O le au so o le whamanose kua I le atua. Amon mo le li. O le pola ina siri lea. Ia oto e whaia. No uma. E le whame I o whai utai a uma. Wala waka ngaka yukai a whame. Ia oto o e whai. No uma. Go ye therefore and make disciples of all nations. So when we look at this, Peter understood finally that yes, God shows no partiality. And then when we look at that context, he's trying to get Peter to what? Understand the gospel of Jesus Christ is for everyone. So if you ask me, number 2, why is favoritism wrong? The gospel is for everyone. Aisea me le hanga I le Fa'ailoga Tagata, la o le Talalelei e mo tangata o malama. E lei maniu Iesu mo se tangata whapitoa. E lei maniu Iesu ngā o ka ngaka iutaia. E lei maniu fo Iesu ngā o ka ngaka kalia o ia. Langa ailo, whamei tala tus pa ia, sa sila fia Iesu tangata uma. Nai loa fo Iesu, ia tangata na te talia ina o ia, ma tangata e le talia ina foi o ia. Ai whamai e ui nei loa uma me ia, ai sa maniu pea. Aisea,
Langai le Fa'ailoga Tagata Yesu. Jesus, when he died, he had that kind of that natural, supernatural power to be able to know all things. So even before he died, he knew of those who will receive him. He also knows of those who would reject him. But it didn't stop him from dying. He still laid down his life. Why? Because he is not a God who shows partiality. When he died for everyone. You know what? Maliu Yesu, na maliu Yesu mo tangata uma. Say amen. When God says he does not show favoritism, he means that God's people will come from every single race. Christianity covers all classes, all cultures, all ethnicities, and all people. See, the problem in the ancient world is that they routinely and permanently categorized and marginalized people because they were either a Jew or a Gentile, slave or free, rich or poor, Greek or barbarian. But Paul tells us in Galatians 3, verse 26 to 28, for you are all sons of God through faith in Christ Jesus. For as many of you were baptized into Christ, have been put on Christ. There is neither Jew nor Greek. There is neither slave nor free. There is neither male or female. For you are all one in Christ Jesus. Amen. See, unity isn't about looking the same. Right. Unity is, even though we're diverse, we worship the one God. Yeah. The way God wants us to worship Him. Yeah. Personality. Atua. If I make of Fakukusha Kakowinga, no. Atua. I off my personality. Yetato Talia Fade, Langalei Sekako Pule, say to Lona, and for Sekako Fao, Iakopo Yesu, Langaleo Sekako Talalelei, or Talalelei Yesu. A faila maliu Yesu mo kanaka uma e ofoi kanaka naka ko keika yai kanaka kako ka ai mabalalo yai awonge ye ngalo na maliu Yesu mo tangata uma ole lalo langi Atua. God so loved the world. Awana lo famile tuila nelana. Ele famile lo famile tuita mata yutai. Awana lo famile tuita mata paia. Awaya lo famile tua ina ka maka kali komu no. Na lo fa le tua le la banke. Ole upunga la banke. E filo e maka ele ka komu. E mawa I foi ka maka ele fifi ai ka komu. E mawa ele makiva, mawa ele maoa. Mawa o maka famea na lo fa le tua ile la lani ato. Ela na le Aisea. Fa kana Yesu. At the end of the day, it's His gospel, not ours. Amen. And the gospel is for everyone. Say amen. Me awa tario le Atua o to uma. O no le fatu Atua ya ke riso Yesu. Awa o to uma lava na kapati soina ya ke riso o to ofu ya ke riso. O le mea le o to iai se utaya o se eleni. Ele to iai se polonga o se saoloto. Ele to iai se tane o se fafine. Awa uatasi la oto uma ya ke riso Yesu. Ngana midway etasi uma tato. Wai pe ka ko fana na ka kasi fo ila to. Wai pe fo itangata e o mai la ngai tasi uma tato le baba ai le to. So don't show partiality. Say amen. I'll fight a revival there. Asusa te lomato manalama. Those of you who understand the history of the Assemblies of God, the Asusa revivals that happened in LA in the 1900s. There was an article that was written about it by Frank Bartleman, and when he saw it, this is what he said. He said the color line was washed away in the blood of Jesus Christ. The color line was washed away in the blood of Jesus Christ. What was he talking about? Because when he went for the first time and sat in a revival, this was the first time. Remember, in the 1900s, America was very much still segregated. Blacks and whites couldn't come together. Minors couldn't come where all the whites were. That was the issue in 1900s. But when Frank Bartleman entered the revival and he went into that church, he was shocked. Because when he looked,
He saw black people kneeling next to white people. He saw Asians kneeling next to Latinos. He saw a mix of ethnicities and culture in one place. And what does he say? The color line has been washed away by the blood of Jesus Christ. Can I just tell you that not only has the color line been washed away, but every other prejudice that you may have, all of that has been washed away by the blood of Jesus Christ. As we see that in the time of Pentecost, when the Holy Spirit came, they spoke in many tongues. And there were many different people. It was the power of the Holy Spirit that brought together unity. Say amen? And that's the last thing I want to explain here tonight. Or this morning, sorry. Why is favoritism a bad thing? Aisea, Fa'ailoga Tagata. Last thing, favoritism causes division. Favoritism in the church causes division. Well, Fa'ailoga Tagata, Tupu, Fevaevaeaiga. Tupu misa. No, Alisi le Fevaevaeaiga, tonu le Aisea, tonu e tato tele mafau tele iai. Aisea tupu Fevaevaeaiga le tusi cornito. Ai faitau le mua cornito mua, fai upo sfulu le sfulua. Fame utusi atu nei a Paulo le Aisea cornito e to e fa malosi atu e lato. Ai fame e le Fevaevaeaiga le otu lai mai. O le Fevaevaeaiga fame ia o to loto matasi. Ia kasi ko upu. Ia kasi le mea ko ke faia. Ai fa mai langa leo a whailoa mai ista ngata le Aisea. Wa ve mesi o kou. O kou misa foi. Ale ma fo ama misai. Whailoa Tagata. Fa mai leisi vaenga. O Paulo o mako kama. Fa mai leisi vaenga. O Iakopo o mako kama. Fa mai leisi ka vaenga. O Kefa o mako kama. Fa mai leisi vaenga. O Yesu le mako kama. Kusa leo o koful ka ngaka ma whaila ma whiwhilinga. O langa au lea. O lana au lea, o ia au I, e au I o. Ai lefe mai Paulo, e le fele ke riso whaman mole. E kasi lava ke riso. E le maliu Paulo ma Apolo ma kefa mo oe, ma maliu ke riso mo oe. Mela e le fele ke riso. A tu seisi tu, e le Fa'ailoga Tagata ke riso. La o le mama aia ke riso, e tasi uma o to iluma o le tua. A o oe mea whapea, o misa ele ka Aisea. Ela o Fevaevaeaiga. E o sui Fevaevaeaiga. E o le mako ao lea. O ke fio le mako ainga lea. O le mako vaenga lea. See, I want you to understand, church. Cliques, gangs, groups, parties, whatever you want to call it, should never be seen in the church. We are all part of one family. One family, one church under God. Ai e tau no mai o mako vaenga lea. O mako group le I. Me ngai se au ko fa mi meu group na ngai o ai meu group e ve se ka po. A mele como fai build the unity. I want ko ma fofo. Na mako wa no. We all need each other. See, we got to create that kind of atmosphere. That's why we avoid having competition and having groups, because even ministry, it's not about our ministry's better. All ministry, let's see. No, all ministries work together for one purpose, to glorify God. See, that's Fa'ailoga Tagata. You cannot do that. Encourage, love, talk to one another, share with one another, build each other up. Don't let any unwholesome talk come from your mouth, except for what is what? Be able to build people up. This is the issue of favoritism. It breaks apart the unity of the church. And I am praying, church, that we do not have these kinds of factions. You may think, well, we're not really like Paul and outrageous like them. But I'm telling you, even if it happens within your mindset, the Holy Spirit is the judge of all things. If you read it, I'll really sum it up here. This is what it said in verse 14. For Jesus himself is our peace, who has made the two groups. Okay, the two groups here is what? In the Jewish context, when they look at the world, they only see two groups. You're either a Jew or you're not.
You're either Jew or you're Gentile. Now listen to what he's saying here. He's saying, for Jesus himself is our peace, who has made the two groups. Who are the two groups? The Jews and the Gentiles. He said, who has made the two groups what? One. And has what? And has destroyed the barrier and the dividing wall of hostility. So what is he saying? In the church, it's not about whether you're a Jew or a Gentile, whether you're poor or rich, whether you have a car or you don't have a car, whether you live in an apartment or you live in a house, whether this is happening to you or this is happening to you, whether whatever it is, it doesn't matter, because we are all one under Jesus. When he died on the cross, he forever destroyed that wall that divided us, that wall of hostility, and he has brought the two groups together so that we can be as one. Understand this, church. When God created Adam and Eve in the beginning, we were already one. But when sin entered, it broke apart that unity. And when Jesus died, he put that unity back together. So no longer do we care if you are black or white or big or small or skinny or fat or ugly or pretty or whatever you want to break each other apart. We are all one under God. No. That's not the point. The point is your mind should never get to that place. That's the point. The point isn't about the classes, because honestly, you may say, oh, Pastor, that's kind of mean. That's the classification that some of us, let's just be real. If God was to pierce it or look into your heart, that's how some of us judge other people. Come on. And so that's why, church, I encourage you. Personal favoritism is not of the Lord. Amen. Personal favoritism is not of God. And so we conclude with this. If Usalmele konfeyan yale yala apostolo Iakopo o le mele konfeya kwai langa yelis kanaka e feme yele alofa fa piko langa lefa ka hulu kula fomole o lefa ka hulu kula fomole I alofa ile luote twa. And so when you look at that and you understand that concept, this is what's going on. You may hide behind that law, but just because you fulfill that law, if you still show partiality, that law is nullified. Do you hear what I'm saying? You can hide and say, well, I'm just treating them like I want to be treated. Isn't that the golden rule? I'm just loving my neighbor. But look into what he says. If you fulfill that part, good on you. But then here's the knocker here. Verse 19 says, but if behind that law you show partiality, guess what? You have sinned. Whoa. It's an innocent thing. No. Awake lafi kuo wisi kula fongo. Nanga feme puspa ya pole alo feme ngake fa kingol kula fongo ole alo fa tu le no te tua oi feme a ku ai fo na kula fongo ngake fa ilonga tangata feme puspa ya ole anga sala. Aisea ye Lord asumne. Ele ngaka ile anga mele fa ilonga tangata. Ole anga sala fo ilu mole tu. Elana ia tato fai tete ele Aisea aua lava nei tato fai longa tangata. Mai fa me feu koe whaanga mo ave ai tō ma whamasino ele anga o tō manatu. Usa mele fa me Iakopo le laka au mai tato launga a one fai loko ma whamasino. Langa a whamasino kako e iu le leanga. Langa I mafua mai kako whamasino ma I kako loko leanga. That's the only reason why you judge people. Honestly, go to the heart of it. You have a bad heart. That's the issue.
That's why you judge people. That's why you say, she can't be with me, I don't like her. Because the issue is, you have a bad heart. Come on, yeah. And so it goes back to that issue. Everything that James drives, everything that the Bible drives, goes back to the heart. Because you may not say that you are showing favoritism, but in your heart, you are showing partiality. That's why James says, I don't care. You can say all you want, that you're simply following God's command. But when God looks at that heart and He sees partiality, this is what He says. You're guilty of sin. Aisea, mua, ele mai le tu. Lua, o le whaolatanga man Talalelei, e mo tangata o Malawa. Tolu, langa tupu ai le misa ma le Fevaevaeaiga. A ia tātou whaatanga le anganga le atua, ia maua tātou le loto matasi. Maua tātou le nofo whialawhani. Maua tātou le fina ngalo le atua, ia whaia i o tātou loto. Aua nei whaatanga ina le liga laulangi nei whaapelo ina o e te ai. O le amasala le Fa'ailoga Tagata. E le ta tau foi o na ali, lea amio i to tonu o lona e Aisea. O le a tātou tatau, o la watu tātou usha. Le atua le mātou tamau, mātou whalomo i la upu le heitai au. Aftai o mātou tautonu le atua, e a watu lo upu e le foi kua. E whaia lava le mea e te whina maho ia. O le mātou tatalo le neitai au le atua. Ia langa ina o mātou loto. Ia mātou matuala mona ina le atua le lo loto ma le matau tia o la wafio mapaia. Ina ia sui ai le atua o mātou amio. Sui ai o mātou mafo whanga le atua. Ina ia bea mātou e le nauni tangata e whalolongo, a ia matua ana i au upu le atua. A whaifo i le atua lo iai ma ali lea a mio ma leo wingo le Fa'ailoga Tagata i to tonu le e Aisea. Ta māo ta talo nei tai au. Ia whamama ma whapa ia ina lo e Aisea mai lea ma. Mai lea nga sala le atua. A bese i o mātou loto, mātou mawhauwhau, i o mātou tautala, i o mātou ngai o inga, a wane a bea mātou ma whamasino ua leanga o mātou manatu. A wai le isa me lilo lau sila whanga le tu. Ai mātou tatala pe o lau salamu ia whaia se loto ma maa le tu. Ia mātou awa ai atu i o mātou usoro, mātou ngā rue whaatasi, o le tino e tasi. O le ainga e tasi, o le Aisea e tasi i lumo lau. Tupu te le ina le atua le whaatotua, le loto na tasi le atua. Ia maua foi mātou le alofa le atua, mātou te alofa i le tasi i le tasi. O e paule le mea loa i o mātou uso mo, ka whai mātou te loa nofo whi alofani le atua. Ia maua le nā whi alofani tonu le Aisea. Ia mātou toa anga e whina au pera le tua. Ta awhi mau le whātua tua. Ai aua lava ni mātou Fa'ailoga Tagata le tua. Whamanwia mai oe le tua e lau e Aisea, whamanwia mai toe mea omolo to toe nei sauninga le tua. Tu mau ia te oe le vini. Nei māso umai oe le whaavau lava. Amen. Amen. Para o atu e whionga ti apona mo tātou sa mingo whamatunga ni tai au. O le a tātou sa uni atu. Le nei sa minga paia. Sa minga e whamanatu ina ai le maliu matoitoi Jesu Keriso. Lea na sa minga ai le whaolatanga mo tātou. Talo le atua ia, sui whalawa oi ia te oi. Ia sa aini lawa oi ia te oi au tātou whaalatala tātou ia te e ala i le nei sa ina oi. O uso pe le ono le rii.
Whaafonga mai e upu o le whaatonunga o le talisuanga o le tātua li'i o Iesu Keriso. E pe ona mawai mai apostolo Paulo. O au fo ina o maua mai le li'i le mea na o tu ina atu I a te o tau. O lea lava po na whalata ina ai le li'i o Iesu. Na ia tango ai le areto, o ia whawhetai. O na tofi tofi ai lea mawhai atu. I nā tango ia, I nā ai. O lo tino le nei o tofi tofi masui o oto. I o oto whaia le nei lea mawhamantuna I a te au. Ua whapea foi le upu ino wa umona ai, le ipu ino wa umona ai, ua whapea atu. O le ipu le nei o le whiangainga fau lea I lau toto. I o oto whaia le nei lea mawhamantuna I a te au. I aso umato te whieinu ai. Awa aso umato te ai ai le nei areto, ma whieinu I le nei ipu. Tau te whaelo atu ai le maniu, o le ali'i se I au fio mai o ia. O le atatou te tau. Le tua le mātou tama. O mātou sauni atu le tua. I le whamana tuina le tua o lau maniu ma loto e tu mai mātou. Le tongi ola ma le tau lava lea le e saunia mai mātou uma. Lea ua mafu ai le mātou paotana. Le ola I whaavavau. Te whaamangalo ino o mātou anga sau. Tau ami o tonu ina I mātou. Maua o foi le file mu o Fa'ailoga ai le mātou mawhi wa I malau file. Moni whamaoni o tauranga I tasi ai awhi. Tele o whamanianga le tua o mātou maua. Pe ala le lau tōpto malau mani le tua. Alo o nanga ia a fio mai oe. Papa ia oe le nesa muna le tua. Le whaatusa o le tino ma toto le tua, ia whapa ia oe tamai. Ai mai se le tua la mātou saune ta lia te tai au mātou te whaamau lalo, ma whaalata lata atu ia te oe tamai. Ia ta lia mai mātou. A mātou whaia nei nea le tua. Mātou whaia ma le mana tu natu atu le tua. I loa rofa sili sili mai mātou. Loa lofa lava lea na Fa'ailoga ina I le maliu o Iesu Keriso. Hawhetai ta mai loa lofa. Hawhetai lea tua I lau toto pa ia. A wawa mātou malo loa I fo I lea tua. Ta talo ai fo I nei tai ao lea tua. A bea ia lau toto pa ia. I whai lea tua ma whamalo longa lea tua I so se tasi. Nā te talia ina nei tai ao. O a lava mai lea tua le nei tino. Ka talo I lau whamalo longa lea tua ato toa I lunga I mātou uma lea tua. Le ngata le tino, au le nganga lea tua. Ia matua whamalo lo mai I mātou lea tua. Aunga leo o aunga leo le angara ue ai lea tua le tukaina whamatuna nei taia. Mātou te whaia nei mea uma I le awa mana ni ngau ia te oe tama. Whaftai ono le awa no. Tu mau ia te oe le mi inga lea tua nei mea uma. O mātou wole le swafa sili sili o Iesu Keriso. Amen. Amen. Ora atu tātou worship team. So mia se pese. Ia amanu ua ia fio mate atua. Mole tukai o le wha. Amen. The Lamb of God.
sau ni talia le patuso le tino ma toto Yesu Keriso ni le fiafi oi le tai au ina tango ia ina ai po le tino le nei o Keriso ua tofi tofi ma o tau ia o tau whaia le nei mea ma whamantuna i atea o le a tatou sau ni talia le a reto tatou talia patasi o le ipule nei o le whiangainga whau le toto Yesu. Ua whaamalingiina le whaamangaloina o amasala. I o tau whaia le nei mea ma whamantuna i a te ia. O le a tātou talia whaatasi te ia. A me le abelo whaatai le tua le whietai. I ia oe tamata. Apetai Yesu, apetai tamata, apetai malupa, lawa lupa mutu mutu wale tui. Stau ai le dei, tondi ora apetai lo mali, apetai le tui na pamili, apetai le tino na pamili. Ona macho le tamata asa. O ai lava I mātou e manatu mai ai e tupu. Ai mātou te whawhea atu mareloto au lava lava e tupu. Whātai e tupu. Mā roa ule, mā roa rofa e tupu. Mātou I ai e atu. Ora o roa whao tama e le whapitua o se tasi. Au lau whao tanga marau talalelei e kota mata o malapa. E tali tori a te kofa. E patutua I a te oe, e manu mia lawa, apetai mea tuko. E lawa ni upu e tua e whamatala I nai, e a nanga paftai e tua. Ora le reto, tu mau I a te oe le mi inga ta mani, tu mau I a te oe le mi inga, le a tua le alo ma le a nanga paia. I a oe, Ia oe tama, ia oe Yesu. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah.
mawhauwhau i le poto, ma le mawhauwhau le tua. Ma lona alo Iesu Keriso o tātou ali'i. I le ma le manuhi o le atua sili sili ese, le tamā ma le alo, ma le anganga pa ia. Ia ia te o tō pēr langa ia so umai le au noa. Amene ma amene. A tai tātou o langa i nalo. God bless you. We'll see you again next time. Thanks for tuning in. In the name of Jesus. Amen.